Esselamu aleyküm gelî temaşavanê o ser Ropela Şakirê Kopê YouTubeê û Facebookê. Selam rêz hürmet ji were. Ez ê were meselekê dudiya bêjim. Yekê weke pêkenokê ye lê nav da rastî jî heye. Rahmetiyê Murat Çobanoğlu digo wextê şerê cîhanê da digo milletê me Erzurumê diçû pêşiya tîrana Qersê digo yek fatihê bixwîne qariş nevne yek fatihe nizan bû bikuşin. Wê yek tivinga xwe ve dikeve hendir tabî sirê da doje bixwîne û yek doje qurban men fatiheyê bilmîrim. Kulhuyu oxusam olur mu? O iş dibe olur. Vakti diyor Bismillahirrahmanirrahim dest pedke Erzurumlu Gazi hevale xudke. Diyor mhi ulala gel doğru mu okuyur? Demek ki evji nizam biyek ka kulhu çate khundini kulhu Allahu ahad. Gerem el dini İslami o ser her insani ferzek dini İslam ve rambezan berren nas bike. İcaz vara mesela genceki bejim vakti o kanuna şeriatı da ve çağı ki jani üniversite İslami birincilikle embejin yekemin üniversite İslam'da buya yekemin ev genca tayin dikirin didane Medine Münevvere. Gencek jî dixwîne aşıqê Resul-i Ekrem'e dibe gere ez bixwînim ez bome birinci bome yekemîn üniversiteda ez herim bome hakimê Medine Münevvere. Ve devre hakıma radıgotin qadi. Yacık zamanime halife. O genç embejin xundiye hatta ro meytebi şev ber mumi xundiye işqa mumi vakti heniciye xava ve hatiye jboy xava min ne gotiye destê xwe nêzîkî agir girtiye ji bo pêçî bişewtin xewa wî bireve. Sirf ez ê vê meytevê vê sinavê derbas bim belkî ez bo me hakimê Medîna Münevvere Resulê Xwedê ziyaret bikim. Belê o dixwîne Rebê Alemê jî miyeser dike Gazê dikine divê me kaxizê te nivîsiye, dosya te derketiye, tê bûyî hakimê Medîna Münevvere. Ew jî bi aşiqê Resulê Ekrem'e, bi eşqa Resulê Ekrem'e ve radiber bidinê. Wê jî weዕd kir, got ya Rabbena me weዕd kiriye me gotiyek berêm tê keve Resulê Ekrem ez herme Medîna Münevvere, merivekî feqîrî tê keve serê riya min اولی وی که دست درجه میگه چقا پری منی مزین کیجان به ازوی بدموی بریوید که به شاما شریف جامعه اموی سر ریاوی جامعه اموی دا نمیجا خود که درد که به که هره رب العالمین صدق روضا مطهر و روضا رسول اکرم مدینه منور دینه برچاوی وی جامعه اموی دا دیگری درد که به دنیره مظلوم اکسکین یه دست خودرش کر گو شیعن لله گو فی سبیل الله تشتکی بده من ویجی دسته خو وی جیوا خو خست پری هورد گره یالی دن خست پری هورد گره وی مظلومی گوتی چه دگری وعده خو بیر نکه
بی گو کرم فلان داری من مدرسه خدا ما اونیورسیته دا من وعد کر مگو از بریم مکت رسول اکرم یکی دستی دریجی مکه کیجان پری منی مزن بیازی بدمی اوا کیه اوا چه زانه دستی خسته جیبا خوب بیشی بین لیگک پنج هوا دای و چاقی زیر بو پریوی پنج هوا دانی ریکه مشاقت لیه زور زحمت ریاد دور او وستاندنه که گران درکت مدینه منوره لیک درکت مدینه منوره سانکی قد ری نهاتیه و شابونوی اشقاویجی و نای گود تینی پیشوازی دکن تینی پیشیاوی دبی حاکم مهاتیه دبن دچن yerleştirmişi embejin civi nişad den debe cihete meni bendina menavarda evdere o tel verruni tel verrabi hemen cihun naz ke istirahata xun nagre dezmej digre rad ve çe ravza mete Resul-i Xudi ziyaret ke deri ravze jwira ved be hakimi gencra bala xudide merveki mazlum ziravi direj او خود دریش کریه وکک رازای نگیوی سر قبر رسول اکرم داد یه دریش بیه حاکم جدلی خدا گو یا او رسول اکرمه محمد صلی الله علیه و سلم او تو اوه هانه که خود دریش کریه نگی خسر دا بردای حاکم برا درباز بون نگی خل نگیوی خست گو اگر رازه بجی برا حشیاب سرق آها بلن کر لحاكم نهري اما تشتجر نگو تشتجر نگو حاكم چو اسرحاتا خود دید و جاردن هات بالا خدا عيني مرب ديسا رازايا و ديسا حاكم نميجا خو كر رسول اكرم زيارت كر ديسا بيخو بيوي خست لوي جاري و رنگي وي طالبو ها مرزکی هاته او ها لوی نهری وکک یا ته چکر تو شمال مدخی او گنج جوانی ری هاتی و اشتیای چومال رازا خوندی بالا خدای دو پولیس هاتن دری خستن گازی کرنی گو خیره گو توهی نهاتی ته وقعت کریه محکمه هیه محکمه هیتی توبیه محکمه شندی بیته حیران گو محکمه مو چیه ازیلو هاتمه گو توهی نهاتی تایی شکریه وقتی دری محکمه و سالونا محکمه ود که بالا خدای باشکان محکمه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او ملی راست ابو بکر صدیق حضرت عمر ملی چپ عثمان علی گوت رسول خدا زیارت کر رسول خدا گوت گو مروه که شکایت احته کریه تو شکایت کری تو سوجه کریه گره تو خوی مروه بده عفو کرن وقتی فگریه بالا خدای اوی روزام تهر دا خود ریش کریه نگی خود نگی و خستیه اوی گو بله یا رسول خدا گو لنگی خود لنگی مخستیه اوی دجاره از را حساس کرمه گویا یا رسول خدای گو از کتم هندور مبالا خدای نگی خو دریش کریه نگی وی سر روزه رسول خدای داتی میجی گو جبوی حرمتا پیغمبر من که اوا چه موسا ولزیایه میجی حشیار کر هیدی که من نگی خو لنگی بخست گو از عذر خود خازم برام حلال بکه نیته که من خراب تنبو جبوی عشق رسول خودی بو رسول اکرم لمظلوم و گریا گوت تو دبی چه تبهیست گو یا رسول خودی نیته وی خراب تنبو محلال کر گو یا ابو بکر عمر عثمان علی و بهیست گو بله هون شهادیت کن گو بله گو دیجا دستی خستی وی را به هر نری هفته
او مظلوم و چوینریه هفدو و بانز دا سر خو خونه هم من دزمیجا خو گرد بری خدا روزا متر گو از هرم زیارت بکم رسول خدا متخونه خدا دید عشقوی عشقی چو بالا خدای دیسا و مظلوم اوی داری اوی مروی خود دریش کریه دیسا لنگی بر قبر رسول اکرمات وی جاره سر چوکارو نشت نگی پاچ کر گویا تو چه کسی گو تو چه تو مروی تا گاودنی نگی خلوی نگی مخست تو نهاجی پاشت کی گو تیم حلال کی من yanlışı nige khone gete khistiye olo go tu çıka merveki an namazı tu çıka merveki an namazı go nezani inne huzura Resul-i Ekrem tezemmete ve mehevdu halal nekir وما huzura Resul-i Ekrem me halal nekir min Resul-i Kudü Hazreti Abu Bekir Ömer Ali Osman te nadan nas kirni من نشاط ندان دبه دعوت پنج پانوت شامیه اگر تو پنج هوات خازی گرتن بشویلوگی هاویتی کو هاشتارا پریته و وقتی پشخوا وگری بالا خدای او مروت شو تنه سلام و ریز و حرمت جوا همیاره و شاکری کوپه که ماسی که ببورن عالم نینم ایلی کلامه دو بیجم سرچاوه من